Lanac 23 maloprodajna objekta u Crnoj Gori Delta Maxi počeo je projekat za bolje navike. Ta akcija podrazumijeva uvođenje biorazgradivih kesa u promet. Uvođenje biorazgradivih kesa predstavlja način da se ograniče negativne posljedice upotrebe obične plastike. Običnim plastičnim kesama potrebno je oko 400 godina da se razgrade, a njihova upotreba u prosjeku traje pola sata. Štete su višestruke. One spriječavaju prodiranje vode u zemljište, blokiraju podzemne vodotokove, truju tlo raznim hemijskim jedinjenjima, a tokom proizvodnje polietilena od kojeg se prave dolazi do oslobađanja ugljen dioksida. Biorazgradive kese se mogu reciklirati. Preporučuje se da se koriste više puta, ali se ne preporučuje njihovo slobodno odlaganje u prirodi. Ali u svakom slučaju, nisu rješenje za odlaganje otpada, ali su neko dobro osiguranje za budućnost svog onog otpada ili đubreta koji se nađe u prirodi, što ne možete nikako da sprečite, da će se on razgraditi. Oslobađanje od plastičnih kesa je jedna od aktivnosti Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Prema zakonu o upravljanju otpadom predviđena je posebna naknada za proizvodnju, uvoz i korišćenje plastičnih kesa. Tako naknada je značajno veća za kese koje su se do sada koristile u odnosu na one kese koje su razgradive ili brže razgradive ili one koje mnogo manje zagađuju životnu sredinu ili uopšte ne zagađuju. Naknada za plastične kese ne ide na teret krajnjeg korisnika, kupca proizvoda.